аз 7 то 12 октябр дар тамоми масҷидҳои бузурги шаҳри Душанбе адои намозҳои дастаҷамъӣ муваққатан боздошта шуд. ба иттилои раёсати корҳои дохилии пойтахт, ин маҳдудиятҳо ба хотири баргузории чорабиниҳои муҳими давлатӣ ҷорӣ гардиданд, ки зери он сафари расмии президенти Русия Владимир Путин дар доираи ҳамоиши иттиҳоди давлатҳои мустақил фаҳмида мешавад. намозҳои дастаҷамъӣ муваққатан дар масҷидҳои Мавлоно Яқуби Чархӣ, Сари Осиё, Абу Ҳанифа ва Ҳоҷи Исматуллоҳ баргузор намешаванд. илова бар ин, аз 8 то 12 октябр намозҳои дастаҷамъӣ дар масҷиди ба номи Имом Бухорӣ низ баргузор нахоҳанд шуд. ёдовар мешавем, ки бастани масоҷид ҳангоми баргузории чунин чорабиниҳо кайҳо боз ба як амали маъмулӣ дар низоми ҳокимияти Тоҷикистон табдил ёфтааст. масалан, дар моҳи июли соли 2024 дар Душанбе ба сабаби сафари давлатии раис ҷумҳури Чин Си Ҷинпин намози ҷумъа бекор карда шуда буд. эҳтимолан Эмомалӣ Раҳмон бо чунин иқдомҳо мехоҳад ба роҳбарони хориҷии Тоҷикистонро ҳамчун кишваре аз исломпок нишон диҳад, яъне ҳамон тавре ки онҳо онро дидан мехоҳанд. Развитие отношений и стратегического партнерства с Россией – безусловный приоритет внешней политики Таджикистана. За 28 лет мы никогда не меняли свою позицию по отношению своего стратегического партнера. این قدر غمخواری کمک‌های بی‌غرضانه که شخصا شما برای رشد و پیشرفت دولت تاجیکان کردید در 20 سال گذشته نبود. قابل ذکر است که چند پیش از سفر پوتین به دوشنبه وزیر دفاع روسیه اندری بلاوسوف نیز وارد پایتخت تاجیکستان شد. او از انشاءات نظامی وزارت دفاع روسیه که در حدود تاجیکستان جایگیرند بازدید به عمل آورد. طبق معلومات رسمی، پایگاه نظامی 201 روسیه که در تاجیکستان مستقر است، بزرگترین پایگاه نظامی روسیه بیرون از مرز آن به حساب می رود. این پایگاه در دو شهر دوشنبه و باختر جایگیر بوده، از واحدهای متصور، تانکی، اکتشافی، مدافع ضد هوایی، حمایه رادیاسیونی، کیمیاوی و بیولوژی همچنین علاقه عبارت است. در مجموع شماره نظامیان روس در تاجیکستان تقریباً 10,000 نفر را تشکیل می‌دهد. Пребывание на территории Таджикистана 201 военной базы и уникального оптико-электронного узла «Окно», которого сегодня посетили, подчеркивает весьма высокий уровень нашего военного сотрудничества.